kufra ikipe ya Mukura, akazi gakomeye cyane kari gakozwe na Iradukunda Elitatu. Iradukunda Elitatu free kick timu Mukura. Kufra neza cyane kabisa. Reka turebe aba batezi b'imipira y'imiterekano ba Mukura niba kabisa bayitera neza, ariko utereka neza cyane Iradukunda Elitatu mu moso nziza cyane isize kimuri. Niba hagurutse abafana ba Mukura, piro kure cyane kabisa muri metero zirenga 30 hafi n'eshanu aho ngaho. Subira inyuma Iradukunda Elitatu. Attention, isho goal! Terekamo Iradukunda Elitatu Aritakuma neza cyane kuri kufra muri metero 32 uvuye kwizamo. Aritonda mu moso isize ikimuri, arafora arasharija, azamura neza cyane umupira awukubita mu nkanga ya file. Umuzamu Kwizera Olivier arasimbuka ngo akuremo biranga. Mevese kimwe, Rayon Sport ubusa. Elitatu yanakwica umwana kabisa. Hereza umuzindaro uwo bita Kwizera Olivier yasimbutse yegwa nibyo, ariko birangira aguye mu nka. Umupira w'uburi shoti riremereye cyane kabisa, kufra inzira mugozi, rekura shwanyaguza kabisa. Kari gato cyane no kuza kureba ahubwo niba incundura zigifashe neza, niba incundura ataziciye zidacitse, kuko uyu musore kabisa afite ubukana bwinshi cyane burusha ibitwaro bya kirimbuzi. Atatse imbere z'amabare Sengereyo terekamo ibyishimo bya Mukura bibanye iby'akanya gato. Abakinnyi ba Mukura babwira Jean-Luc turagaragaza ko utari umuzamu ufite experience, ati uhagaze nabi Emera muhondo umutwe, agiye ku box ibintu bishoboka. Umupira utereka mu rushundura. Rayon Sport kimwe, Mukura kimwe. What a second half. Kabisa igice cya kabiri gitangiranye imbaraga. Abakinnyi ba Mukura, abakunzi ba Mukura bagiserebuna n'abantu bari bataricara ahangaha muri VIP bagiserebuna igitego. Karaga kufre hatari uwitwa Emery araza gonga n'umutwe anticipa neza cyane. Amakosa akomeye cyane umuzamu Kwizera Jean-Luc waje yibamiye uri gutoragura isenene, wagira ngo rwose n'abana cyane mu mvura batoragura isenene bagenda bazamuye amaboko batazi ibyari bose kabisa. ubona ko ari igitego cy'umuzamu utoya kabisa, experience rwose ntabwo agitenese kirangiza kare Mukuru yego Moise Muro mucakiye amaguru barakuroteka Sismani. Moise aravuga ati ntabyo nabonye. Kimwe rero abashabiye umupira arenga no kurengurwa na Kabange ku ruhande rw'iburyo rwa equipe Rayon Sport. Kapiteni Kabange akaba rero akongoko ibintu byifashe akarako yemeze umupira kwande kwa Emery Bayisenge, umupira kwa Likau subiza Emery muri defense, comeka passe vuba. Attention, umupira kwa Bangala, shira ku ruhande rw'iburyo kwa Kabange. Attention Kabange, shira kwa Vinyini mu ruhande rw'iburyo ni Rayon. Vinyini aragacuma neza kwa Kabange, aracabura rwa Marine Barazo.
habura umuntu ariya mu rugo rw'amahina muri box kabisa, birarindiwe neza cyane n'umuvandimwe Kabange, cenga neza cyane Suisse inyuma gato cyane Zuber, pira kwa Emmanuel, tera umupira muremure Emmanuel, konga ku mutwe neza cyane umupira Chilembi Chimanga, Ramazan umupira arawurenza. Attention, reka turebe, kina neza cyane Zubel aragucenga, kina umupira hagati mu kibuga. Attention Fred Niyonizeye, baracyafite abasore ba ekipe ya Mukura, zamura umupira muremure cyane ko Obed arafunga mu ruhande rw'iburyo, gara umupira kwa Joseph Sake, kina umupira inyuma gato cyane kwa Abdul. Attention, barakina neza, aracyafite Joseph Sake neza hafi y'umurongo w'injiga kabiri. Attention, sizo umupira kwa Abdul, kina umupira kwa Ndimbumba Ndezau. Attention, Dul sizo umupira kwa Nde kwa muvandimwe witwa Angelique, kina umupira kwa Emmanuel. Attention, mpira uragenda, ora arenga, umupira uragenda urarenga no kurengurwa na ekipe ya Rayon Sport. Attention, rengura Likau ariko funganye ntago yamuhaye neza umupira garukira kwa Angelique. Inota imaze kuba 18 kabisa, tugenda dusoza imikino ibanza niwo mukino rukumbi n'umunsi wa 15 twitegura imikino yo kwishyura. nta pause irimo, pause ntayo, nta pause. kuri 30 tuzaba dutangiye juma ya 18 urucabana kuri 35 cyane muri weekend itaha. muri weekend itaha amakipe yabaje kurangiza match zayo mbere y'igihe yararuhutse, nayo mpamvu babonye APR iha abakinnyi bayo bamwe na bamwe ikiruhuko. Ndetse rekaterebe mukuririzo mukiri imbere y'izo munago kigaruka kino biradukunde litatu muzabara tera agapira